Kajing yo jongka asam menteyeng hapo upur sam jongka konsel hakana para baru kajingkieng habala kawa kala penlong ya ke agency ban khot hajir yo usiam ka right marwet bat kumju usiam kembeliam bat usiam spong haba kerem beklap thai kubor usiam bat titas kan ulong ba menta na ka konsel kadang ap shwa ya ka jubab na kitay kinong sensyar hima haswa bakinya syahmat ya kakam Ka ba nakaliang jong acting steam jong kahimanang spung lele. Tinatagadaw ngin yaw ngin samanru ngin khat yaw acting steam jong kahimanang spung manwan pasya lo kani namar kani galakta no ya ka jingede ya ka kam haput kam tam ni caka ki ha apo ka put usam jong ka hima ka bahab apo ka district council kita long ki mat ki bakongsan tiba nilai keren dari sini haba benrap lang uba polling do u ex member ulai thu ba ka isi klarai ru banweng no na kikatu kat ni kitong komiti hadin ka jingkerpat na kisnong bofer Ini ke tahun Committee Act 1960. Kini kita benai ki delegation jong ki babun ki nongelam jong kini ki tahun committee ki lawan ni kendu ini ke EC ke District Council buat yang aku mu yang charge. Kajing pun dikendu ke jong ki kalong halor kajing yok tiktip ke jong ki ya kajing sedang jong ke census operation Rajar Arpaway. Tekumba pitip ba kani ka bani onka Registrar General Office Registrar General of India ka la issue kat tu kan ki jing betha ki instructions ki dei bat ka census Arpaway. Bat ka way na kita kalong ba ban sedang ya kani ka exercise kita kemud ka belum keteng house to house enumeration kaba labu kadi ban sedang himenta ka snap syaban kut kani ka snap de namar ba ka na ki definition ki barung ha kani ka act na benta ka census Rajar Arpaway kabu ya ki ban hab apa kani ka definition jong urban unit ka na ki kan dai ki town committees lekat ani ki notified town area committees di kadan kajing sosiir kadan ke apprehension nagi babun nagi ni town committees ke badan ni ke urusan macam ki HEDC ba sisian ba la sedang kan ni ke census operation kemud maki borok kin hab kumki notified urban area namar bakidan ni town committee dah kini ki shibnai shiteng arnai ki babun na kini ki town committee ki lawan rengkat ke ki submission ki jongki ke petition jongki ban wengno lani ban denotify no ya ki town committee dihadir bangi layo ban study hai kini ki proposal ke proposal ke ba ke isi mendarasni dalam menjur kat kum ke report kat kum ki petition bagi layo anak ini ki snong kalong ba haka case jong ka nongpo pan polite no lana exclude lana no ye ki pratali ki snong ki balong ki keteng jong ki don rock pratali ye kini ingin place pat kum ke report haka session dapat house ke kendu Nongston pan pensa lande pan kentup satang shipotli kishnong nangta mau kerbat so yong pomsning maulai bat mairang ban di notify no ban te bon ke development link baka Ministry of Rural Development te bamut begini ki scheme centrally sponsored schemes berakat ki one bed shaki nong kendong kat bah ada tinggi kini kita tahun committee ada sya kini ketika act jong sarkar asam kam dalam relevan ada konteks jong bagi HEDC te nak kata-kata ko bamut bagi scheme ke nang ni kalau minimal di aga jingi i joki nak kata-kata isngo ba nomor ba kadon kambun ke bakin yo nong dak bagi ha aga kategori jong ki rural areas
babur hirup naki kidai kumda hirup nya ke pinong ya ka jingdan jongki nong chong shnong more than 70% kidai kinong rap nang taka density of population ke beduna nang terter halor kita ki parameters